akutubere turyaho twija watunaga mu posta twareba posta yari kugamba noza kubura urukungiro mu kishayi sho gitebekana isota ndaza kuba ndi rukungiro mu kishayi bamwe bare kunkunda ikivuro canje mu mpagire mu mpe mikono abari Kampala abari Mbarara abari 40 abari Hwima mwije mu mpe mikono abanyarukungiri ndabashemerererwa mununga kandi bankunzire ntinyamerera na kizimbe cyango ngo mwamusime mutwakuru bunyacyaro ngo byona nebizimbe omuntu umwe arono bunabenda zo mu mbagati nagikora nabura kitari wakumerera kizimbe cyango nkahaba areshongora erisha cya mukamanirire bana imwisha murebe mwene ukobwe sherura kahanda ko yaro no bunatagura ka radio ka tata kakatagura nabambura ndenda ngumureba ayemerire mwa kazi ya hata mayambulira Alright, amazina ni Musima Shweko kandi program nekibozi nkaburejo tuba turi ahari nkore Media TV kandi mwe bari munonga abanywantu betu abari kuwatchinga program eji kandi abari kuwatchinga TV yetu nkore Media TV imaba bari mu Uganda nabajya hero mwe naho uri kurebera TV eji yabari munongo mu rugo rukora no murungi kandi gumano sharing na bagenzi bawe subscribinga likinga ahasagara kugira ngo bituratekeho ugume urakeka bitunga barufiteka musente mu program eji twinemo aba Max Graphics Limited kandi abone bashangwa omoreza Career Building inyuma ya Pelican Hotel opposite na Fresco Supermarket kandi abone bakora banners no sticker no enda poster no enda t-shirts no enda kufiri no enda magazine kalenda nebindi bingi munonga no basa kwereza ubuherezo ubone babone babukwisaho iwe kikuru bashyikire nengo batera namba ya 0 mushanju ina 295 077 444 295 sagara ogambe nabo bitu erizoba koko kimaye ngo program eje ntubantu kuretera umweshongozi tukuretera abategeki tukurete kuganira nshonga ziri mu industry nezindi shonga nyingi munonga twantu ganiraho rizo batwatayiraho umweshongozi kandi umweshongozi w'amana ho miganda w'amana ho mu western urukweshongora gospel rizo bano nabaretera umukaze nkwatabuta tire hite myaka yona kandi na hato kiriyo nabongera umuri kumanya ka Florence Musimenta reka makira baramusa abarebitu na ba fans beye atsagara tugumize mutwe ngereyo misho nakwakira. Yes, nanye nashemererwa kubashanga no kubareba mwe bari baranyeta Musimenta Florence abanya Uganda na baramusyaho kandi ndabakunda mnonga ndakigamba ncire aha mutima gwanje mwe bare mnonga ebimutukolire turasima. Alright, we bare mnonga Florence nazaronkahe Musimenta Florence omukiga arazagwa mu district ya Rukungiri umugombora ya Nyarushanje mu isaza rya Rubabo umuruka gwa Bunono no mukiga urenda uroje Nyarushanje burobwezire niyo ko henyene kandi agamba sosi mushawe wotagambiro wanyu erusi tubaraheta mijeretemba henyine okweshongora wija watandaka ryari twazayo nokwe nikare nike 12 na mushanju 12 na mushanju ko kwendagira mazima just chache nda manze sitamembe handike ngijuki konka ni haho ninkumu haho okutandika kweshongora kwawe ukatandika kweshongora uko henyina yiwagambaza akabaro ko za Nyarushanje okweza akabare na Nyarushanje kambaga ndeshongora ebyo gwejya kwa basoya tari bya acid konka kuna mazire naija kunuya ramachira kiretanga kubona umuntu omwe ukatapinga amajutage kuna ikire kunuya nashanga yomera kuba nkamurira go mucyaro amanija kuno Mbarara kunija kuno muri Mbarara nashanga yomeri
kunashanga yo Mary bana nareba nayiko mwiguru yego akubangotano mureba ndamuhurira kandi ndamureba nkaye areshongora erisho rya mukamanireba nimwisha murebe mwene ukobwe sherura kahanda ko yaro no bunatagura ka radio ka tata kakatagura nabambura ndenda ngumureba yemerire mwa kazi ya hata mayambulira so kunarujira yendisha kunumbarara gukora ubwaho sigaru namushangayo kunabire njyaho bata crusade nkara Independence Park hati nanye nkaba nayicire muntu ndakorera wazo wadi mu hotel ndoze bikopo ne sowani kuba resiro tane narengerayo nakukopera wamurebaho yagabwayizireho mpora myaka twajumarumu takukwata gene unkakonze bafuruka habanyankore bashuma silver ni silver what silver theater hato mwe nimwe nakwataganire je na Mary hatemere wamubona je naba Queen dance nkabanye hubagiwe mwa kandi uba kazi na gadasa abantu bashobegwa ati ya Mero gwe natapinga amajuta geye ndamusima mazameri we bale kutorora otukoliro mulimo muhango buzuma kandi ndafayo munonga ntarisho azameri izina ndarikuma abo kushwaza nibinji abazira baryoku uramoro umwe batari banyoko batari bashokonka nabazire district yorarugamo n'ejinsi mbarare yindimo na buri kimwe cyona mbwenu konka Mary ndimo kugwana munonga ntari mufera busha kandi kindi ndimo kugwana munonga ngo Yesu ngume mwiniro mugasho aza na mwiniro mugasho Yesu ndamanya ngo Mary tindija kumufera busha hatuweja wazina hataho mukuza kwatagana je na Mary aho ukawa watandikire nko kugira ngo yeshongore kweshongora nke byawe ibiroto ibyo bikaba biri mu bice biri hari bicaje jyana konka nkantamburaga mbikuratirire uramanya uroryo mu kiroto cyawe ryo mu kiroto cyawe na mnonga wo ryakanisomanye ngo ryo mu kiroto kanci kuratirire kunabire Queen dancer hati cyagenda kirakura kwisayi mukama yagambira ati mwana wanje niwe tora nkunoshereho niwe tandikira genda tandikiraho niho natandikire nyino mucyaro mu nashabireho akaba atari kubi no mugiga wa mani konka ine ko kuyabire yashasham yanyetanga umushabireho twashabaho kandi akakirira kimwe buzima akuba no muhereza wa ruhanga kayija yajuna yabaje twashabaho yamara yangira ati atkonka shatweshongoro bweshongoro ati atugakugumura bumpati ndabuhurira nti nyote ndabimanya naza kuronda tokasone amisi nargona amubona namjantino wanzire ngumweshongorero tweshongoro yagira ati reka twetereze omukazi yampasenti baza wakampire nyingi kampire nyingi kunkanyo kantazimanyirire na ikayo no watoka soni nawe yanshabanje enyingi namana zigarurayo tinyo banshabaho tunte zindi nzizi umukazi aho kujya no muhereza waruhanga nabo bambe no muzire yagira ati nezo zazigezawe zone yazindekera omucyaro bareta more byashara arashabiro wasayirasi konka kagabigwa juni gwife kuno wawe spirito witu o musumba wire tumwine aposo wire tumwine so tinda kubi abantu bankozire je ni ogo mukazo ya nagenda natera nabandakorera mukama ndabantine shonga washoreza mu studio yeki izina ryati ndarimanya ukandamanya mukama wayo ni amisi tokasoni na hatalimu na hatalimu niwe yatire na zaturi abasinguzi niwe yatire kinenki niwe mwene binji ebyamane bimurahurire byakare ogwe ni amisi aza nawe ari amajuta gayo muringo gwe
aho manyati kwaza kutera washohora ba ibyeshongoro byatambura ukabutwara nkaye kubipromotinga hariho abantu nibe bawurondaga mu kigogwe areshongora bakika kuturende byo mu kigogwe abantu nibo bakabishamasha mata speed kambaga ntaramanyanka Kampala nkiza kurira mpurira baranyeta Kampala nkika Kampala ngira ntinyemerirana niterese mutaro ngwaro ntinyemerirana kizimbe cyango ngo mwamusime mutwakuru bunyacyaro ngo byona nebizimbe omuntu umwe arono bunabenda zo mu mbaga ati nagikora nabura kitari wakwemerera kizimbe cyango nkahaba nkitoro kushanga harashwa nuko nkiko kushanga harashwa kubwarugiro bwahira namangu bakunyiba nagaruka mu basi cyo kubanza nkanda ati nakurara mu roji kata kagiraragamo mbwe nutarabasa no kuzama kandi ugagayo umuntu akija yanyiha basi inzo mu mbaga yaye mukorera nkirugaho mugambira ntazane nongarura basi bandondero kungarura basi icyo nico nabire nakwasira umutwe agaraka kugarura basi ntemba ngaruka kunuya so ndasima mukamati nkahetegereza ko warize kweshongora umushara gwawe go kubanza ningashe anko bugenye bwawe wakoze bakabanza kushashura sente zawe zo kubanza wirubuka zikora muki hazo ubwo bwire nembaga inabandizemo nayogwe byashara arahinjira umuhara nkeshongora arahinjira nayishongora aranaka arawedinga Kampala ngenu esente zo zikazige sente nyingi bakampe sente nyingi naikanda taragaza ndazo mu cyaro mushaho tinagulire mu rutoki nkana aragulire we kantaka rutoki atire wagira rutoki rwawe ati nanye nabona urutoki bagweterera mu simenta bitu mwe bari mnonga kandi niyongera kubanjura abanywantu bitu aba Gestic Technical Services abana bari bashanga muri mbara kandi bakora plumbing and tile fixing iburu kwenda kuteka tile zo munju yawe uri kwenda kuteka amizo munju yawe kugawa yaringeje yona buri hamwe na room sitting room toilets na hand hono mbiyungu uriyo unonda kufite umfrats ningasho umunju yona marwaro hona buri hamwe uri kwenda kuteka amizi ningasha uri kwenda kusiba tile abo nibo bonka basigireho nibo bonka bari gukora ikintu kibonire kandi kitarimo kucipacipura so batera namba yabo ni 0778 bishatatana mukaga 9 batera namba ejo mukwataganege asagara bahereze murimo kandi babene bakora ikintu kibonire munonga amushango Spina Florence Musimenta so tugumiza mutwengereyo kandi program nekibozi nkabureje ko mukimaya na MC Mashweko tugumiza mutkuganira mparampora obwiro bo wagumizamo wargo mu mbaga kuwarigire mu mbaga watunga sente hatumanya watandika kutambura burahamwe ubwo wagira ubwo bwo kugira ngo ugeze kugarukazana nkeje kuri ranka rusanje ningato wagumira kimwe mbara nkabangarukagayo no kwinga mpinga kandi wabire serebu baranga kwinga no bakubatiye arobundabura abantu bakandunda nkabura bakandunda umucyaro manya kunumbara nkabura Kampala nkabura kunkanyonge umucyaro ndayiko umucyaro mpinge okine habazire bawe abazire ariho umwe nabwe nkamubona hati mama wanje nkamubona hati story nyuma aho nubasa kuturabara mu kake ebyo nibiringwa mnonga sana mwamwenda kurara hano mukasiba mbwene byo nibiringwa iwo kimanye ngo mama wanje kambona nanye naruga hanuya hati ndagenda nje ndazo wa mama konka tata wanje akafa tukagabwa tukuliro wa tata nkakafata ranga simo mazuma kandi kwiruka mbona abo kuba kabire ryibanja rahanga wishimurunji wa misho marunji wamureba nekinyena buzuma bitu hataho kuwahereze wisha wagumezamo washonga nko mu 2020 hija haza mu covid iyo covid kakutwazeta beshongoza binjika yabahindwira bamwe bakabura bamwe bakagira iyo kakutwazeta
Ai konka bo bakaba hakiri ndagira nyewe ngiye umuntu oragumisiriza no bunakuba ndafa ndagira ntukunda afe barabushanga imfiri kunda abe ntakafire kunda abe ncyariho ndaza kurabonanye burasheshera kimwe nabandi cyo kubanza covid ekashanga nabire nkozire nabire ntambwire omukaruru akaruru ako kakangaruzo rubaju kanto mushonda kanto mushonda nabire ndakorera ati banshashura banyaga nkaba nabire nabazire ngo ngire binakora nabikora neza mbikoze size sente izo sente wabira zimpira karyo wakafuna bukabo bugenye mwana nayo tutazayo kababirenga so byagenda bite buti byabonera je mbweno tibirabonire konka rwango guwe tari nk'abana b'abantu covid akandinda yandeberera ngabandi ugira mu gihe cyo umujyako kagwe kabwo bururu bw'2016 mbweno uramanya kuba umazire k'emyaka 2 otine ko mutwaro ukaboryaho ukahurira ngo haragiremo na covid nkejo ekatugoya kuce konka nkaguma nkaguma na aza mwana naremera mutawo uragira mbweno kata kuba cinjire nanye najihata mama nagire jitawo nanye baranya kunu kabiri tinda tandare iye naremera mu mushawo konka narabyona mukama yabirabyaho umbagumireho ni waguma nanye naguma undasima rwanga ngo bare kunde ko mbo warekireho akankwata yanshereka yes Florence ari kintu kwenda kubuza kunabire ni kumbere ni kira kuraboko ari abantu bari kugenda abamwe bari kwenda kushishira izina yo nangwa ati ni kira kuteka kugamba abantu tari umuntu uri kubananda kwita izina rya mugenzi we ningashi ngashanga ho abantu nabo mwashongozi ari kugamba ko ryatumanya ati Florence ko kumweta bugenyi ngo shanga umuyayohereza ngo murumuna ngo barwe yeja kweshongora bugenyi ngo Florence boshanga yazo mbugenye bundi mwana kare amakuru nkago ibishunga ijuno gigamba ho kingize nta njwana ndo kutera nese mu Rwanda abo kuba ncanje na tukiriyaringe ikintu kecho kitakazo mbata kaguma ari kubiha abantu shana ogo wakigambire oramukwata echo kubanzo banze wa musasira wamara kumusasira atomare ugambire rwango tiwe byora birebote bari mu kugambo kwa hero ni cecho kureka mukama wembaga yaba niwe yakwasire simu ninga yawe manyanire noriya nyuwe hintari dera chimara bakadiringa bakanda bankenyima konka ekintu kimwe kindamanya arobu nagwara nazana kitanda ogo muntu namugambira ngutindo kandi nabwe nisamu kajojo no kanungu kamugambira amazima nti byandema gayanga nti nyikiririzamo namara ija kweshongolera nkamuhereza beshongozi ubona yajatati mpanamara namara niwe yagere kandi namuhereza abana banje ba Peterson baha nibo bari mu bande yanje bagenda bamwishongorera shanahi nkoko muntaraba arabire nkenyima akagira tori yareka mbe niwe natwara nyewe ntarakimanya kandi arabihurireho konka nkagira nti tinkatereze nsiyona Rwanga ni waragitereza nyo tinkaza kuterereza abantu bona sine ya Ruhanga so obukirabe cyabiro ansasiri konka nyo ndamanya unashabira kankiriza kandi tinkauragara complaining kandi munywani wanje we bari munonga we bari kutereza kandi ata umuntu no mangu naija abiho umuntu aza umuntu akitwara nkamazima konka atikara kwerebera nk'ecyo ari wakegambira hata mati obwira nanka kana ageze kwenda kushisha na nekindi eryo ni hari erigyo mu bantu nacyo kirumu ni hari erigyo mu bantu mbere nkaba nawurire wanyuma umpaho baragira ngo
ngu ina biba bibaragamba ati nabyetegereza je konka ndakunda kutwara ikintu mpora kugira ngo mpika muheru gwacu nambwe no bwire buraza kwika ushange natandika kugira ngo ndeke kuguma nda owanyeta wena ebimwishana anyway mukamateje okay iyo nkiwe obwere buwamara mu industry ku 2026 no kwisahati byoreberemo nk'aba bana barukwijamo bwa hati bakwija kweshongora nkaba Judisaba ukabiri no bahaburake nkaba Judisi abana bari mu kutukuriramo nkabire ndashaba batambule mpora batukwateje nitwe tubakwateje batuyeho amajuta nitwe tubiye hagandi tubasekora umurimo gwa mukama turyo mu ntogo konkati ya cyayikire cyabe kindi ya cyayikire cyabe kindi umwana ararenda tindamanyisa ababumurareba ho aba batu abamura konkaro bwo muntu arashoze cyeshongoro akenda ngo abandi ati nkobwo waza kwetegereza wabiraragira ati aratsindiko murumuna waza kumureba emyaka yiyahiso mu kweshongora orachimanya ngo arari mu kukikora kwenda ngo ori yarugeho wakireba konko muntu wote aratumiri kandi to kintu kituro namwe ndaza kushoza nkata mangune sente ndyazitunga kandi amangu ndi mukwereza ruhanga namangu cyeshongoro kiragenda direct kigwa kizimba cyo muntu omunda cicate akiri konkati batutireme kintu kigumire munonga chempiha batunyangalize nambwe nabana ko ararya akatuti bata mwenu ni bibi yasisikire munonga wakweta bakwereza sente atabuke ayende tuza nkaho shoti mwenu gwaba ko rutaro kando nubwa kwesire na takwenda transporti konka bakwesenta akatuti agira tezo zazige zanje ayombe ubuzima ko kugambeche yasisikire hati nyonga nanye karenka ntate ndetse nkaba baburuzi nyonga manta baburuzi tubakubasha shonte bantu bakora mu Rwanda bakuburengeri yarahanga kwisobunarize kushanga mburuza kwasura mwahure tayi ariko mwenda wo musharagweye yasisikire munonga ibintu bijere byatabukire kandi okutabuka ukubitabukire emitima yitu manyate bikoko bikija byaba birunja atita abantu nito twabire bikoko ito abantu kana muto kimwerinda hatito twabari twabe kana muto inokora mwerinde tayine ko kwasa kumwerinda so mukamogo urya higuriye bintu byona atuhere na munongi itima umuntu yari no mutima mbara initima kandi ati mbwe nukarangirira itima nankani warareke ondisho talenda ngo ndija rugeyo alenda ngo beni we yarugayo wenka nango amumigira hanze gahurira baragira ngo nebikokora mbwenu konka kandi byompo turatuteterigwe ruhanga turaturya kitu itwe nk'abantu okweka tujeyo kandi tukugumizamo atinanyanda tuganire akutubere turyaho kwija watunaga mu posta twareba posta yari kugamba noza kubura urukungiro mu kishayi sho gitebekana isota ndaza kuba ndi rukungiro mu kishayi haza nangwa tibyayanguhire aha tukomeza tibyayanguhire nkatandika ko kubanza kutebekanisa konka ati government nayo ekatamu obwerinzi munonga ekanyweza mwenu no kwetorora mwenu kabyetura kutandika ko kubanza kokate barwa bakajimpa ndi mu kutebekanisa ekintu kunchineje kirije buzima kandi abanyarukungiri bari iga abanyakanungu bari iga abachihihi abakabare abantungamo bari iga bari mukuza kwisha embabazezo ziri so ya wokutahamu
onko bana bakuru tuza kuba ntushashura tuta abana aziwe ryo mukuru abana uburejumbu bwana kare abana ne 15 ordinary no mutwaro VIP ne mitwaro 5 rero tebo ne mitwaro 20 zonka gorodi niyo ye mitwaro 3 gorodi ne mitwaro 3 imiryango neza kwiguraho shanka zingahe turaza kwiguraho shaha mukaga ziyangwe tukitere mpaka shaha nkitano ningina abantu kubararu barabutaye bataruhiri mpaka twakunda turararamo kasitani babiye byarahanga kune byaruhanga ticket nkuru kugenda rukwenda ticket nagiye hankahe orenda ticket arajia ahawa kamusime kamusima ineduka eri opposite na sheri wabo ratawo mutauni haruguru ya round ansi ya police yes rukunjiri kamusime shop aho mpawo niho wali ticket ezindi ziraba ziri alibona radio kandi hato wakubarinka kuno mbara yanda hato yatiyobore mbara takuronda kagikwihaho na cecho kirabasika okay hebare muno nyenzire kubanza nakolera ba table abandi nyenzire ngo bije bazishanga muri yangu za ticket ezo kutamo za ordinary na abato n'abakuru ezo nyenzire bazishange kuri ageti rero eza tebochi ezo nizo ziri mukuru tambura wahwire nyuma aho ekivuro kakiteka Kampala ateke kitire rukongere mbarito no to muri yari mbarara mbarara kuni bwe tumazire gukora yecho mwana na nyina na nkabana ndenda ngo nkanaza kuchita kuno gwagira ngo karukunjiri otwiro tara batwalira mashemeregwa gabo aguranga yatiro muri iwe mbweno banagirire kwata owakigambire echeshongore echo kibatwalire mu kishemererego okironkingi na kisharam aza ino na uri aratongana ngo musime ngo mbararangu niye mwarubire ngo na Kampala ngo hatiwe nkwagire kuza kuronkinga echeshongo yakitwaro urukunjiri ngo mbweno ngo aragira ngo baraza kuma ye baraza kumpa buzuma echo nyuka kitwara malirize ye na namwamubona mu mungambirire ngo kuriya no wabo owakigambire araza kuceguruka webare munonga kandi musime webare kutwikiriza tukafuta ya isa webare kutereza bwire bwawe webare kuna kore media ukatwikiriza ukatereza hakire kawe mbuto shatu ture turakoregana tindi muntu mubi ndio ndahamya ngo tindi muntu mubi ainda abenda abandi mubi muransasira ngiye muntu mushawo tindi mari kitakubura kamugo kono kakabo ngantsasirana kabana konke cindamanya abantu murankunda nyaganda mwe bare kunkunda ekivuro canje mu mpagire mu mpe mikono abari Kampala abari Mbarara abari 40 abari Hwima mwije mu mpe mikono abanyarukunjiri ndabashemerererwa mununga kandi bankunzire nyinda ikabambe banshemerererwa basindika banyongera yo misho so nanyenda bakunda bankore media mwe bari kutebekanisa okurugirira nko kuturayambuke kurugahi turabe turi oyinenke cyesho ngo isano manyime baseba abeshongozi no basa kuba oyinenke cyesho wizenkanye mwabazo kandi ubwo turwe tutagambira abantu kise cyo ineyo nacyo kibe kintu kive munonga konka nabwo no bukirabe kiriyo tinkenzire kukigambura hatiya kamanze namara kuyaho ogwijigwa gwa rubarura na Yesu yarahire no wakigambire namara mbone kuteka ekindi abantu babase kushoborokegwa okunda tambuze ekintu tweshongore mukacyo wakigambire owakigambire araza kucyakana
owakigambire araza kuchefuza owakigambire araza kuchehakana Yesu yamalire kubisetamu araza kuchehakana gumuzamu asibira abantu batureba abafans bawe n'abahagizi bawe barukungiri bona kandi urukongera no kubeta kwije mu concert yawe tugumuzamo tukwendera Abanya-Uganda mwebale kunkunda mwebale kunyorora ndabakunda munonga nanye mbwenu ebiro 20 byo kwa kana aruna kugwa Easter ndashaba ngo wareba waza nko kuburabura iwo Chikama Stadium achai oboruga Kampala oboruga Kanungo oboruga Kabare oboruga Ntungamo za stadium niho turabe turashemererwa abeshongoza bariyo abeshongozi bona bariyo abeshongoza abakuru nitwabu twashanjiro turabatekamo ebitinisa Julius Muhozi na Bingana baraza kuba bariyo banora ba Sister Charity ba Nyamunyonyi Mera Simwe ashemeye kubaraba akazi Mera Simwe yakarabe arabe yagarukire Uganda araza kwisha yatakagarukire tiguri mushangwa kuba ndandamangu nabwa yemerire nanye arabari nanye akuba ni mama ndiyo muhara yes konka abandi beshongozi abinji baraza kuba bari rukungiri ba Peterson ba binji nibinji toka bashoboroka babasa ba Stivo nibinji posta nagishowize baraza kuba baragireba beshongozi barinda kuja ba Lady Sara ba Karuma ba Pinrope ba bona ba Kate baraza kuba bariyo abanyambarara n'abanyarukunjiri bona baraza kuba bari gacishayi nasimire Ruhanga okugira ngo ampikiza ryo bubwire bwo kugira ngo nzo mu kishayi mbase kumuhererezamo abantu mwena nabeshengereza mwije oburungi bwa mukama buraza kweyoreka mu kishayi kandi nenda kunamari inshabe shara gwata migongo abantu banje mbashabire shara yes echo namunonga nico cyango abo kuba twena tukatarama tujyashongora nitwe twina batushabire buzima nanye nyina banda bunenda kushabira kandi ekindi bije tubahereza amashemeregwa babeje abana bato bareke kuba bakikuru mbagambire no kubarabe bareke kushomesa abana baratoba bari mu stress abana bakibabaza kujara za degree bari bo shukari zikimuka bakashanga batacinywa ka shukari batakiryo mugati mbwenu twine binja biturenda gukora umucishayi umusomono guza kubagura umuhango kurakubagura umuhango tubeshongorere shukari zitoroke tubeshongorere mwenu rwangateri ubusinguzi bwo twine binja bitutebekanisize webare mnonga kandi mwebare mwe n'abantu batureba abantu babokinga program y'Kibozi betiyenda kubisariyo banywana bitu aba Semanda Phone Solutions kandi abo yes kandi yera kubisangwa hariyo banywana bita ba Semanda Phone Solutions nibashangwaho mu rembo rwambara wahingura Centenary Bank umbnk B0 room ya B037 afroya hansi so oyo no bashyira abantu baguza y'amasomo marungi kandi bwo kwenda kushubura amasomo mbwingi urugakegegwa n'urugayibanda n'urugabushenyi ntungamo aruga Kampala abo kubebe barukushuburizaho niyo mwana China UK niyo barukushuburizaho so mbwe natiyo bashyire okuzafutera umuhanda go kuza China kuza kushopingayo noje shoppinga awa Semanda Phone Solutions kandi ni wene simu yawe mwe efire cyagingi ebiri yo kuteganisa abo kugira ngo okagigura mbanta batakwetegerezebwa bakuretera baretera bakusibe simu biwagura abantu bonka barabene bakuguze simu nongi eri kumara ubwire eri kukwata umurro uri kuza TikTok live ukashanga itakurugaragaho uri kuza WhatsApp eta freezing uri kuza YouTube ukareba buri kimwe mwene ukashanga itakwekwata nkebizo byesimo kumanya smartphones mostly kandi bine smartphone bine obusimo buke bine simu mbekabyona mwene bakire bakugambira ngo wagure simu yabo wagu wa shopping nabo ebintu bya miliyoni emwe
iwe tukwetaga no ufite mbo boda yawe ukataha ninga motoka yawe ukikuru kabahereza address ukajya tunyoni ntura ruba yakashari ninga nintura ntungamo babivuga ibintu byawe babikuretera babikukiza kwawe kandi iwe nesimemwe no giteye kwenda gwesimemwe iwe transport no kugiteye ko munsaho yawe ahasigarane ukataha bitu waba no benda ngoko nakugamira bakishanga umurembara nibasa kubatera ha namba yabo ya 078 218 58 ahasigara kwatagane nabo mongere kora akasente kandi hari abanywantu bita mu ntarukuza kwebwa abo nabo batuteka mu sente babeta abankore videography na nkore photography abo bakugambira ngo babasa kwatura imikoro yawe yona iwe rukwingira rukugeitwa rufitebwa ho birthday party okwanjura nebindi bingi munonga ine mukoro nkeje ya shows ine mukoro nkeje ya nihija ba ministers what nke mukoro nkeje any function abo babasa kwatura umukoro gwawe kandi bakufitere bishano birungi munonga nibashanga umurumba raharga rukwago plaza wano za taxi park so ningashi ibatera namba yabo ya 0 bebera na mwenda 00 ahasigara ugambe nabo kandi akabeyi neshe ko numuyikirizana kandi ibintu byabo babikwera umbwire bitahandi mwe bare munonga kandi mwe bare gumana mu watching program Kibozi na MC Mashweko we bare gumaho mugume mu watching Ankole Media subscribing liking sharing otakaragaho kore media feel Ankole